Hello muntina namite ho zosi limna ka hinei kinun tu ni khu phalla nisim som ni le sang ni le som ni lia din zong thusu la khom chum chum ho ku ki time sa kun anangai ki taw iti Manipur Government Home Department Secretary kun Internet Service ki kha chung chang thu phun chun jing ni khu 5:15 pm chen ka saw be a hi tin thu phun a hin nei ki din hi alangkhana Inner Manipur MP Bimolin Internet Service Manipula akiha kha dan hi vanuya internet ki kha mun gam khat jong hitan ti atin chule internet ki kha hi gamsung buina su hlapna dia solution a hi poitin asei ben hi KMC Women Union ho akuna gari tol ho hi nga het sana gamsung mi pi te hi nga het sa nom chu galne hi ji over mi te mu dia sun le zana limge chan ka umjing ovi ti phot china dia KMC Hopia Highway Night Duty ihung dinu hi gari achi su achi to hon duty mun ipha ding te ngule gari spin hi all cha cha itol ji diwin het sa na hung kiniji achi sa 22 November sangni le somni le li zanin overspeed ji nu te duty ho phut chop na an ta wang wangin wang phat ta in azam do manovin gari tol hon November nisim somni le thum sangni le somni li ni khoin KMCVA kura an kunga ngaidam thum na le nu te gari in aput wang la ho halona anum loi na hi koi tabong sei ngai lozia overspeed ham khampuma gari tol ji hama mi sukha ham tu si tu amle gari tol hon mo aki puding hi tin chairperson KWU secretary KWU akuna KMC Women Union akuna head sa tu phun chun asijin hi Mizoram MP Pan Manipur Gamsung Boina kun chamna theina ding lampi ni aseina sanazauba in don bunani Mizoram Rajya Sabha member K Vandal Vena in Manipur Boina to kimana aphat na ding le makhwa chamna theina din step ni angaijin hichu a hi le akhat na president ru heading chule kukizo nam mi te le mail hite ka separate administration unit anai che ding a hi anati chu Manipur Rajya Sabha member Leisimba Sanazauba chun Twitter X mangchan anadon purina hi Sanazauba Leisimba chun aseina chun Rajya Sabha member achan khompi pamudin Manipur thua hongki kumlo din asajin chule nangma gam thu bo ki boi pin lang chule state te ni ka hingle kom ki ngai lu ta banga om zom ding dei sa nanjong asajin hi Kokizo Council in Central Government in Indo-Myanmar border fencing bolding a good jingchung changa demna thupon ball Jani khuwa Kokizo Council in thupon a ball na achun gamsunga cheng nam mi ten aza anom lo sa sa Central Government in Tingnopol district a Indo-Myanmar border fencing bolding atup jing demna ananeyun hichi international law le agam nei te thanei na palke na hiati Kokizo Council in agam sunga thunei vai hom hole Civil Society Organization ho hinga hitabong na to hi chizom sa loading in tip na anein international law apal ke ekyu hilova agam sunga cheng ho chondan le hi na kimungsit na hin mopo na nei hon hitabonga agam mi te thanei na le chamthlat na kimunim na hi ado dal dewin thupi zong an neu na hi chugo hilovin koi hi zong le hitabong na to do dal ho to sot chia ki tho khom che ding in zong tip na aneu na hi Koki Gamsung tu so akun ki mucha ahile Janhi chun Sri K Sophie IPS Commissioner of Police Dimapur Pan Chairman KUC le GB KUDA Kohlanin Manipur langa Meitei le Koki Boina Jin Lunghan Lungnat Manin Chumukedama le Dimapur sunga cheng namni ka in kinana ahilo le phula bol hi beovin chule ketu mona theitu ho social media WhatsApp dungin post bol le hi beovin tin team na le nge na ehin nei loni na hi ki paum ta khat chu January February sangni le somni langa sunga Dimapur le Chumukedama district te ni ding police personnel mi sangni langki lading ahin Koki ho 2% reservation ki piding ahin tua kun khang tha athanom hon advertisement daily paper ho hong ki piding anavet uwa ki good na anei diwin he sa lonin ati na hi
Manipur gamsung le asunga cheng mihim ho hechin mama thusim di he koi ho chu agamsung mi di ta ham hechina chule thudi a he do hangsan ta a gamsung mi pi te he dia hin phung do jing thei pathirin kokinam mi tia dia eina koi pi jing hola a khat Home Secretary Lui Pu GK Pillai chun Malayala Pawin article khat Manorama Today chun anazi nahi amana seina chun Chief Minister Biren Singh Chunga criminal case luda mat ahi na din ko na ananei nahi chule asei be na achun kokite hi agam sungmi Indian freedom struggle a pan nasata anala nammi te ahi now head bi Chief Minister ngai cha ahi dan emphasize an boli nahi Army Chief Luin Manipula President rule koiding phatsa Former Army Chief General Ved Prakash Malik Sangha Jaku Somko Lekua Kargil Galaya Chief of Army Staff Banmun Anatu Chule A service Phalaya North East Gamsung Dinmun Anhe Thim Pachun Manipula President Rule Article 356 Koi Angai Khodan Anapong Doi Nahi Khatna la som la sagi som la git achi tasa buina tu chana achi zom nahi tu le tua elected government hon gamsung din mun atu tangzo lu ti na hin hiji achu ki tha ki ma chi zom jing a hin hiji achu tu phara hi president rule koiding center force le state force le Assam rifle hon khanana to achi pi di wahi dan lemur ake tu ga theya thar ki gudo ho akile choma buina su thi ma hi zo ting kita santu na tha sim thei bem hiding a hi a khuti lo le tu buina la political discussion nei ding ki ti chu a hi thei lo hi aji chu tu le to state government chunga ta san na lo hi ani na sepei tampi ki koi chu angai cha na nanti hijong le sepei tampi ki koi chun chamna sim thei ponti adi a troop sa tha ki solun ho dia chu gamsung din mun le acheng mi te khusa adan ahin he thim na diwa phat lu ding a hi aji chu hitabong din mun ki mai tu pi dinga chu agam sung din mun le ammi te khusa adan het ngai a hi ati thumna langnei na umlova vai hom na ngai a hi president rule ding langnei na lo le din mun he thim khat noya gam sung din mun hi deal bol ngai a hi aji chu tu le tu a hi chief minister thanei na noya isu deal ki bol a hin hija chu lam kai vai hom khel angai na hi Lina Armed Force Special Power Egg hi thanei na ti chu army ho adinga search and operation abol theina diule mun khana thanei na apo do theina diu bo hin Armed Force Special Power Egg hi izakaya buina sul hapna ahidi pun chule Manipur buina sul hapna dia solution a hi poitin chamna ahi lole gal athip na thei dia ama ngei dan makhwa gp thei dia agel ho anaphong doi na hi Biren le anungzui ho apan pi ho na to thil bol hi a hello talo hin a phong do ding la samzo ti ding da na hi Ministry of Home Affairs in Manipura Telecom Operator ho hinga Manipura nammi te zosi core record kumnga sung abol divin thupun an neyu na hi hiji thupun aki bol lo na hi Manipur buina to ki mana thalsoi ho koitabong polder pam lama Myanmar lama thalsoi ho to himla thala ki khut job hidia gin mozia hitabong ho maddo na dia ki bol danin aki si na hi hiji chun muntina nammi te ho zo si jong iki chi theiwa phone kola sei thei si mo e het diu iki ven na diwa hin phun do wa hi achi saphat a jiribama su pimi som ki thana chunga thal ala do ho chu Manipur armoria kuna ki gudo thal atam zo a hin iti dana phai sunga thal kidla do ho ko ki te khuna theiam tin mail ho chu alungdong the je nguna hi Y Joy Kumar Singh former DGP Manipur le Biren Sarkar Masa Deputy CM chun Biren Hilal na aphon dona achun ma hi dictatorship ma vai hompa zat khana dia bo CM na to tonga hi boini hi aphat cha asul hap the a hi hinla mi them khat lung hol na ja hungso sanga hi chule high court in mail hi ho ST status lisa zawsa dia order a hin so akun boina hung kho si a hi dan lemol aphat cha aman cha lo hin zate ni ka boina a hin su a hi chule arambai tingol hon boina apan ala dano jong mu the a hi tin anapong doi na hi gamdang thu su chum chum ho jong ana seu hiti amasan Myanmar thu su KIA Tichu Kachin Independent Army in Boulder Town
kan piketi ahin to pha zowa junta sipei mi zathum China gam sunga anazam ludho China sipei hon junta ho huna na pedo tao achi sa hapta Kachin Independent Army KIA hon border gam sung ato pha zowun junta sipei ho chu China hon Menwen Giti China Yunnan province to kigamgit namun lam kot na chun anapido tawin na hitin People Liberation Army officer ho tulut chun asay na hi kan piketi mun hi KIA ti chu Kachin Independent Army 10 at sisa November nisim somni ni hoa chu anato pa wa hi geldo thei chu KIA te hin Kachin state sunga amun lailung Michina kiti akimvel Michina kiti le akimvel tilo adang si Kachin state gamsung China to ki gamgit namun alin jo hi KIA vai hom na noya umahitan hiji achu KIA 10 offensive anabol ni khowa chu kan piketi akun China gamsunga mi tampi anazam du da hiwi mi tampi anazam du ahi vetin thusu chun asai na hi alangkhana Irrawaddy thusu in asai na achun KIA 10 sadon taung alangkhana Irrawaddy thusu in asai na achun KIA 10 sadon taung boulder trade route achi sa zuna anato phazo wa chu kan piketi zong hi anakhatan wa hitan hinla China akun pressure anom jingjia phat chomcha adia anakil ha ong danin akisei na hi heading khat chu achi sa October thakim langa chu sinkyang hoa junta to ki khut job BGF kiti border guard force kiti ho chu KIA 10 attack an bol na wa kun BGF lamkai hole asipe ho chu China gam sunga anazam duduwa hichi akuna chu KIA 10 kan piketi gamsung chu capture an boru hitai kan piketi gamsung KIA 10 attack a hin bol nauji hi achi sa August la achu China in foreign minister Wang Ji chu naipito an sola Beijing in jong border crossing an kha ethnic armies ho ne lecha thilelo ho josi an kha piwa kun tabu na tiule atia hichi gamsung hi ahin bol cha owa ahin to paw hi Myanmar gamsung boina hi China in nasata playground anaya base player muteding a good jing hi aji chu junta ho nasata ki thu pinale tosat na anania ethnic arm group ho ahung hat naw mon kina chu am ho lung a hol kidowa hitia hi Burma gamsung boina kun aphat chomna theidiu lampi jo sia chu khatveile kyangoi vun khatveile ngai hangvun a khial tu ma chadan hile kilomta hi alangkhan into hin KIA in jong China aseinum num ki saitan ti ibol dia lom chu ki bolding a hi ati political analyze hon aseina wachun to hi iti hama China in Kachin border hona chilewa le thillelo ki zu tu ki cho tu ding atile military junta hosa nga KIA te hi ke ho pi dia a hin dei diu a hitai aji chu tu le tu din muna hi borderline atam zo hi KIA ho khut noya uma chule officer borderline nga hi anti regime group ho control noya uma hi ahin Chainan border kwat jo si military regime to sotna akha ahin hizong le KIN cross border trade chungcha nga ke Olympidia China akwahin ichangeya kinuptu na ahin nei diu hamwang seithe ahipun hiji chun aban update ananga jinguti Ukraine 10 Russia gamsunga Western allies munchu misher akap khum nawa North Korea army ho mi zanga in thina atu ovetin South Korea le US officer ho chun asejuna hi amanin aseibe honchu ahile Russia le Ukraine ka gal umzia North Korea president chun asipei ho mi sang somwar asol hi tin asei hloni na hi Ukraine Western allies muna North Korea army ho mi zanga athi ekiti chu Ukraine President Zelensky chun adi 19 confirm ahin boli na hi mi gam ki buina akin nalova asipei ho tampi asola mihim hi zat pin thina atu hi North Korea gam sungjong phat khat le amho sunga nasata akibuina hungum theidinga gincha rahi aji chu amho gam hu na thi hi lew agami pi dinga jong lunglei umahin tuawang North Korea gam hu na jong hilo
Russia gamhu na gathi ahivin aphachum puiji Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu madinga Warren al-Hachungchanga Iran Supreme Leader Ali Khamenei amahi mading hipun thading ahi tin anaphongin ahi chule Iran Resistance Force ho nasata ahung khanto chunga kipathu asejin ahi tuni huwa dinga thusu la khom ho nami pite ho he theidinga achomlom theipe na kuki time sa kuna in phun do theu hi chan chu hitan ti